سلام علیکم رحمة الله. برادر خوب هستید انشاءالله. الله تعالی نگهبانتون باشه. لایک فراموش نکنین، لایک زیر کنین. یکون یک ساعت نیم ساعت صحبت میکنیم انشاءالله. یکون سوالات مسئله دینی باشه اگر انشاءالله تعالی که نویسیم. رمضان هم روزای بشمار موند. رمضان در روزای بشمار موند برادران عزیز. انشاءالله لکی برای آدم زنده رمضان هم میرسه. اگر سوالاتون باشد اگر لایک کنید انشاءالله. خب یک برادر سوال نوشتگی بود در مورد نفل خواندن در شب رمضان. خب نفل خواندن چی در شب رمضان برادران، چی در دیگر شبها باشه اگر اول اینکه با بسیار خواندن نیست، یعنی با بسیار عدد خواندن نیست که انسان 10 رکعت بخونه، 20 رکعت بخونه، 100 رکعت بخونه نیسته برادران. نماز نفل بسیار آهسته خوانده شود. یعنی اون سوره‌ای بدانین اگر درازترکش بگیرین، مثلا اگر سوره مایده اگر 10 تا بدونین 5 تا در رکعت 5 تا در رکعت بخونین، آستا آستا نمازتون دراز می شود. بعدا در رکوع در سجود مثال در سجده اگر دعاها با زبان عربی بدونین، دعاهای زیاد کردن در کار در حالت سجده بسیار خوب می شود. و یک بگیم که خواهر اسلامی هم نوشته بود که یکون دعا باشه، یکون دعا باشه که برای مهر و محبتی شوهرش نسبت خودش زیاد کنه. خب ما بسیار آموخته شدگیم که همه وقت چیزی تیار باشه. یعنی اگر میدونیم اکثریت ما میدونیم که در تاجیکستان مثال فالبینا هستن، یا اینکه بعضی مردمی که اونا را یعنی نسبت به ملا نسبت میدین، یا اینکه تا ملا نسبت میدین، اصلا سواد ندارن. خب مردم چیکار میکنن؟ نزد همونا میرون و میپرسن که با ما یگان چیز باشه، با ما یگان تمار بته، یا که یگان دعا، یگان کورخت، نمیدونم با یگان چیزا بتیمون که مثال محبتی زن نسبت من بسیار شود، محبتی شوهر نسبت من بسیار شود. بعد همونا هم همون چیزا کسانی که داملاشون مینامن، اونا هم این نادانی مردم استفاده میبرن، هرچی مینویسن میتین. لیکن ما نباید فراموش کنیم که ما خودمون باید از الله متعال پرسیم. برای ما یگان کس واسطه لازم نیست، واسطه برای ما یعنی در کار نیست. از همه حالت نزدیکترین نزدی الله که بنده بسیار نزدیک می شود، دعاش قبول می شود، حالت سجده. الله متعال در قرآن می فرماید واسجد واقترب، سجده کن و نزدیک شو، سجده کن و نزدیک شو. و بهترین حالتی را که حالت عبادت را الله متعال سجده را دوست می دارد. یعنی وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم شب اسراء و معراج نزد الله متعال رفت، چیکار کرد؟ خب نزد الله متعال رفت، سجده کرد. بخشش وقتی روز قیامت به نظر دارم، وقتی پیش الله متعال میره و رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده میکنه و برای امت خود میپرسه. یعنی دستاشو بالا نمیکنه یا اینکه در حالت رکوع نمیسته، بل اینکه سجده میکنه و از الله متعال میپرسه.
вақти саҷда барои уммати худ талаби дуо мекунад ва аллоҳи мутаол чӣ мегӯяд? ай муҳаммад, сарта бардор. Я муҳаммад, ирфа васъал туъта. ай муҳаммад, саратро бардор ва чизе ки мепурсӣ дода мешавад. барои ҳамин бародари азиз, чӣ дар шаби рамазон бошад, чӣ дар дигар вақто бошад, бисёр намозхонӣ, яъне фикр накунем ки бисёр намоз бихонам, 100 ракат бихонам, дигар нафлро. муҳим ки намозот бисёр ҳам дароз бошанд ва дуо дар дарунаш дошта бошад иншоалло. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар, закоти мола чӣ хел пардохт мекунӣ? ман як сол шид масалан ҷамъ кардам, лекин худам чӣ ниёз дорам, ба хамо бояд пардохт кунам ё не? закоти мол, агар қарздор набошӣ, агар дигар чиз набоша, агар беҳтарин шамина ки ай 85 грамм ҳисоб мешавад закоти мол. яъне ай 85 грамм тило бисёр бошад дар дастат, аммо 85 грамм тило чанд сум мешавад? ай ҳамон мисол ҳисоб мекунӣ, бисёр боша, агар 25% метӣ, яъне ай $1000 $25 метӣ. бародар азиз, ай $1000 $25 метӣ, агар дар дастат як сол ё зои тарак боша, агар иншоалло метӣ. салому алайкум. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. салому алайкум бародар, як савол доштам. оё ҳазрати Анас разиаллоҳу анҳу 10 сол оби таҳорат ба расули худо медод, як равшанӣ медод? бале, Анас разиаллоҳу анҳу, Анас бин Молик, ба баъзе қавлҳо ҳамин хел ҳаста, ба баъзе ривоятҳо ки 10 сол ё ин ки каму зиёд, аллоҳу аълам, мумкин кам боша, камака зиёд боша. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр хизмат кардагай ва расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар охир расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр дуои хуб карданд дар ҳаққи Анас разиаллоҳу анҳу. яъне яке аз ҳамон дуоҳош ҳамин буд ки аллоҳи мутаол зиндагии хуб ва бо баракаташ насиб кунад. Анас разиаллоҳу анҳу бисёр фарзанд дошт, набираву фарзанд бисёр, аз 100 нафарам зиёд буданд ва молаш мега ҳамин хел молаш зиёд буд ки ба фарзанду фарзандош кофӣ буд, яъне басанда буд. Анас разиаллоҳу анҳу бисёр яъне зиндагӣ бо баракат зиндагӣ кард. барои расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр хизмат кард. акар расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам уро хел не ки кораш бифармав, чӣ фақат яъне оби таҳорати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамин кӯшиш мекард ки дар гирди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. баъд Анас разиаллоҳу анҳу аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадиси бисёр ривоят кардагиай. хоб ман дар давоми як сол ҷамъ кардам. хоб агар мегӯм ки бародар аз агар худат қарздор бошӣ ва худат чӣ бошӣ, дар ӯ ҳолат не, барои ки ту қарздор, ту бояд қарзота будӣ. яъне ки агар ҷамъ кунӣ, як сол зоид дар дастат ҳамон пул монад, дар ӯ ҳолат метӣ 25% метӣ. ай $1000 $25 метӣ бародар, иншоалло. хоб инатар бо як бародари дигар дар мавриди чӣ савол кардагӣ буд? дар мавриди қазои намозҳо, яъне мегӯяд ки ман солҳои зиёд намоз нахондам ва акам мисол 10-20 солам ки намоз нахонда бошам, нав намоза сар кардам, чӣ хел кунам? ҳамаи ҳамон намозҳоро қазоӣ бихонам ё не? ба қавле ки ҳамаи ҳамон солҳоро қазо мехонӣ, ба қавле ҳаст ки ҳамаи ҳамон солҳоро қазо мехонӣ. хоб як гурӯҳи дигари уламо ҳамина мегӯянд ки тавбаи насӯҳ мекунӣ, яъне тавбае ки дигар бар нагардӣ барои бенамозӣ, тавба мекунӣ ва ба ҳамин кор тамом мешавад.
یعنی با چی دلیل میگن؟ با دلیلی که هر کسی که نماز نخوان ای ملت اسلام میبراید و وقتی که انسان توبه میکنه از همون گناه، یعنی با همون گناه باز بر نگردم گفته، به همون یک صفحه نو در زندگی خود میکشوید و به همون انشاءالله که از همین نماز سرکردگی سر میکنه و تمام. خانم درد نداره. قرضدار نیستم اما خانم درد نداره. نه برادر عزیز، بتی ای خانه در ندادن نترس. این تو به الله متعال قرض میتی. الله متعال در قرآن چی میگه؟ من یقرض الله قرضا حسنا یضاعف له. یعنی کی به الله قرض میتی قرض حسنه که الله متعال همون قرض مضاعفه میکنه. این یک تجارت های به الله متعال. تو تجارت میکنی، تجارتی که یگان وقت در این تجارت باختن نیست، بانکروت شدن نیست برادر عزیز. انشاءالله تو زکات مال بته، یکم که این زکات مال ترا مال تا تازه میکنه، مال تا تازه میکنه. همون قصه حضرت رسول الله اخیرونش گذاشتیم، وقتی بعضی صحابه با جنگ نرفته بودن با رسول الله صلی الله علیه و و بسیار زوره کردن که همین مال سبب شد که ما نرفتیم با تو، زوره کردن که همین مالای ما را بگی. الله متعال گفت که ای همون مالای همون یک مقدار معین بگیر. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. یعنی ای مالای همونا بگیر. رسول الله صلی الله علیه و ای مالی و محتاج نبود یا که الله متعال محتاج باشه. یعنی به همون مالی که میگیره رسول الله صلی الله علیه و گرفت، آنها را پاک کرد و مالی او را پاک کرد. برای همون انشاءالله برادر عزیز ای مالت زکات بده، نترس. انشاءالله الله متعال ترا ده چند میتیه، زیاد میتیه. یعنی الحسنة بعشر امثالها. یک حسنه به 10 برابره. یک یعنی کاری خوب به 10 برابر تقسیم می شود. یک قصه بسیار خوبه، شاید ضعیف باشه، شاید هم ضعیف باشه. خب ما این قصه را برای عبرتش نقل میکنیم. علی رضی الله عنه همسرش فاطمه پرسان می شود شوهرش که من بسیار خواهش انار دارم، یعنی میخوام که انار بخورم. میگه خب در خانه هیچ چیز ندارن، یگان پول ندارن. صحابه بسیار کم بغل بودن و یا عاقب دنیا نمیدویدن. همین اگر حاضره را میداشتن با پگه فکر نمیکردن، میگفتن پگه الله پاچاه مثال، مثل ما تاجیکا میگیم مثال. خب میگه که من انار میخوام بخورم. با قولی که حضرت فاطمه رضی الله عنها یک لباس دیگر داشته است، یعنی 2 لباس داشته است. همون لباس دیگری را علی رضی الله عنها میگیره و میبره در بازار میفروشه. یک تا انار میخره. وقتی در راه بر میگرده میبینه یک صحابه را میبینه، میگه که ای علی من 3 روز شد خوراک نخوردم، یعنی بسیار گرسنه‌ام. علی رضی الله عنه انار در بغلش، یعنی پنهان کردگی. میگه در این سن فاطمه رضی الله عنها یعنی همسرم خواهش انار داشت. در اینجا اگر با این صحابه را نتم، خب اینم توری میگیره، دمو بین میمونه. خب چیکار میکنه؟ میگه با صحابه را میتم، این با صحابه را میتیه. با صحابه را وقتی میتیه میره به خانه برمیگرده، میره وقتی به خانهش میدره فاطمه رضی الله عنها میگه که کنی انار، میگه همین خیلی قصه را نقل میکنه، ماجرا را نقل میکنه. در حال میگه علی رضی الله عنها از بهشت 10 تا انار میگیره و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفراید و همین انار را یعنی تق میکنن داره که با صحابه نشسته رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سلام میتیه و میگه همین انار را به علی رضی الله عنها را بده. خب صحابه بعضیش میفهمن بعضیش نمیفهمن. انار را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیره و به ابو هریره رضی الله عنه میتیه، میگه که همین انار را به علی رضی الله عنه بر بده، 10 تا انار. یعنی ببینید که 1 تا انار 10 تا انار، این یک چه بگم چیزی اندکه. اگر خیلی بگیری نه که میوه خودش از بهشته، این خیلی بگیری انار نه که میوه بهشت اومده 10 تا.
خب میاره با قولی که ابو هریره رضی الله عنه یک انار پنهان میکنه که میفهمه یا نه. وقتی که میدرویه علی رضی الله عنه میگه که 10 انار رسول الله صلی الله علیه و آله همین انار رو رسول الله صلی الله علیه و آله بتر روان کرد. علی رضی الله عنه میگه ولی بیس من یک بشمارم چند دانه حساب میکنه که 9 دانه. میگه دهمش دیگه جای میگه خیلی دهم. میگه من یک تا انار دادم باید 10 تا انار بشازی. خب دهمش هم میبره میتیه. خب الله اعلم شاید این قصه درست باشه شاید نباشه. مقصد که الله متعال در قرآن میفرماید الحسنة بعشر امثالها، یعنی یک خوبی به 10. ان شاء الله تعالی اگر از زکات مالت بتی الله متعال تو را 10 چند میتیه. خب برادر در سنت پترزبورگ خفتن دیر میشود، باید با وقتش خونیم یا ای شام 1.5 ساعت بعد. خب طبق مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی 45 یک ساعت پس خفتن میدروید. یعنی چی معنا داره 45 یک ساعت پس یا که 1.5 ساعت پس هم اگر نبگیم، یعنی وقتی نماز شام میبروید تاریک میشود. شام گفتن به زبان عربی مغرب میگن، وقتی غروب آفتاب میگن، یعنی آفتاب وقتی غروب میکنه میشینه همین غروب میگن، همون وقتی نماز مغربه، وقتی نماز شامه. عایشه گفتن وقتی خفتن یعنی تاریک شدن، وقتی تاریک میشوه خفتن میدروید. شما میتونین برادر عزیز که 1.5 ساعت پس وقتی که تاریک میشوه خفتن بخونین. خب اگر رمضان باشه رمضان دا جماعت دیر نکنین برادر عزیز، با جماعت بخونین. خب این خیلی نشوه که بعد فتنه شوه. مثال اگر در یک کوارتیر باشین یک گپه شین برادر عزیز که مثال از من خیلی جواب دادم بعد بگین که فلانی آدم خیلی جواب داد فلانی را با زنگ میزنی، خیلی یک سخن یک تا اختلاف نشوه. سلام علیکم رحمة الله برکاته. یک دختره را با زنی گرفتنیم نکی وسواس ای شیطانی دم به دم میجقه که جدا شوین. کلمه طلاق دم به دم در سرم تو میخوره. چیکار کنم اگه همی وسواس ها نیست شوند؟ چیکار کنم؟ همه وقت برادران عزیز در کدوم کاری که دچار وسواس شدین یا اینکه دلدله شدین یا اینکه یک کار کردنی شدین، پیش از همه برادر عزیز 2 رکعت نماز بخورین با نیت نماز استخاره، یعنی به الله متعال مشورت کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند ما خواب من استخاره، یعنی خار نمیشوه یا اینکه گمراه نمیشوه یا اینکه یعنی در همون کار بای نمیته. همون شخصی که نماز استخاره میخونه با الله متعال مشورت میکنه، یعنی همه حالشه همه کارشه به الله متعال میسپاره. 2 رکعت نماز میخونین. 2 رکعت نماز چه خیل همین طهارت میکنی. 2 رکعت نماز نیت کردن 2 رکعت نفل نماز استخاره، رو آوردن به قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی الله اکبر. خب با زبان گفتن اون قدر شرط نیست، نیت با دل میشوه. اما اگر گویی که در دلم شک میمونه نه من با زبان میگم، خب هیچ گپ نداره. نیت میکنی همین سوره فاتحه مثل دیگر نفل و نماز میخونی. بعد از اینکه نماز تمام کردی چیکار میکنی؟ دعا داره نماز استخاره. نماز استخاره دعا داره، با تاجیکی هم هسته، میتونی که همون با تاجیکی انشالله یافت بکنین. خب همون دعا را بگین و میتونی که تا 3 مرتبه برادر عزیز همین نماز استخاره را بخونی، یعنی جدا شای نشای وسواسی خیلی یعنی مقصد سوالت که درسته که من طلاق کنم یا نه. در همون حالت اگر زندگیتون خوب نباشد یا که نمیفهمی چیکار کنی نماز استخاره میخونی 3 مرتبه بخون. یک بار بخون، خب با یک چند قبر با یک بار دیگه بخون، با یک بار دیگه بخون. ان شاء الله تعالی همین شک شبهه و همش از سر دور میشه. یک دوم با یگان کلانتری که در نزدیکیتون هست پیش همون بره و همین حالت را نقل کن.
барои чӣ сабаб, чӣ гапа, чӣ нест. Иншоаллоҳ машварат кун беҳтарин ай. Машварат кардан суннат ай. Машварат кардан суннат ай, бародар азиз. аллоҳи мутаол дар Қуръон мефармояд ва шавирҳум фил амр, ва машварат кун бо онҳо дар ҳар коли. Яъне ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст, аммо мо ба кӣ машварат мекунем? Ба бузургҳо, ба калонҳо, ба кадоме ки мисол аз мо чанд сол калона мефаҳманд. баъд вақте ки ҳама ҳал шуд, хуб иншоаллоҳ таоло ки зарар намекунем. 150,000 рубл чанқа бояд пардохт кунем. бародари азиз, 150,000 рубла ба доллар бигзарон. Ман намедонам чанқа мешава мисол. ба доллар бигзарон. Ман гуфтам ку ай $1000 $25 мети, бародар азиз. ҳамонро бигзарон, 150,000 доллар чанқа мешава ва дар охир маълум мешава ки ту шояд ки мисол хуб бути агар $50 ам намети даже. шояд $40 бути, шояд ами камтарак бути, барое ки хуб 75-76 аёзи доллар. Агар ака Аллоҳу аълам вай курса дидам дар ко ҳисоб кун, охи вай пули тай ку бо ту худат ҳисоб китоб шо бира иншоаллоҳ. ай $1000 $25 бародар. хоб ҳафтум тамошо дорам, 3 лайк. 7 кас тамошо дорам, 3 лайк. лайкотона дареғ надорен. бародарон, аз шумо тир ҳам намешавад, балки савоб мешавад, то дигарон меомӯзанд чизоро. Бале бародар азиз, ҷазакумуллоҳ хайран. агар ягон ҳадисе дорем дар бораи ҳамин ҳолати мо бигем. хуб, дар ҳолати намози истихора хондан гуфтам як дигам, бародар азиз, агар васваса шавад дар дилат, тарафи дасти чапат мегардӣ, 3 маротиба мекунӣ, аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим мегӯй, мехези ҷо таълиш мекунӣ. як дигам, васвос шида бошӣ, бародар азиз, аввал ки ба бародари хуб қати рафту омад ка, яъне танҳо набест. барои ин ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадиси фармуданд, агар мусалмон танҳо бошад, дуюмаш шайтон ай, агар ду кас бошанд, сеюмаш шайтон ай. барои ҳамин ҳама вақт кӯшиш кунем, бародар азиз, ки ба ҳамон одамое бош ки хуб бошанд, ба рафиқои хуб қати муомила кун иншоаллоҳ. баъд гуфтам ку намози истихора бихон. ин васваса аз ҷониби шайтон ай. баъд шайтон намехоҳад ки ду мусалмон якҷо шаванд. сахтиҳои камутума аҳамият нате. сахтиҳои мисол зиндагӣ бошанд, аҳамият нате, бародар азиз. иншоаллоҳ ҳамаш мегзарад. ин сахтиҳо ҳамаш иншоаллоҳ таоло мегзарад. барои ҳамин аҳамият нате ва таваккалта ба худо ки иншоаллоҳ ин ба хайр ай. аллоҳи мутаол хайра пеш биёрад. хоб бо бародари чӣ савол кардааст? бародари дигар дар мавриди яъне мо ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам метонем гуфта ки Муҳаммад алайҳи салом, чӣ тавре ки ба дигар пайғамбарон мегем, яъне мегем Мусо алайҳи салом, Иброҳим алайҳи салом, метонем гуфта ки Муҳаммад алайҳи салом. бале бародарони азиз, ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳам мешавад ки мо бигем Муҳаммад алайҳи салом. алайҳи салом чӣ? Яъне бар ӯ салом. бар ӯ салом. барои ҳамин аллоҳи мутаол ҳам Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар Қуръон алайҳи салом, ё ки дар ҳадисҳои қудсӣ ҳаст, алайҳи салом мегӯяд. барои ягон гуноҳ надорад, ягон чӣ нестай. саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин дуруд фиристодан ай. ин дуруд фиристодан ай. мешавад алайҳи салом бигем, мешавад ки саллаллоҳу алайҳи ва саллам бигем. саҳобаҳо бошанд, агар саҳобаҳо манзилати худшон доранд. яъне ба саҳобаҳо чӣ мегем? радияллоҳу анҳум. радияллоҳу анҳум. яъне аллоҳи мутаол ба онҳо, аз онҳо розӣ шид. дар Қуръон чӣ мефармояд? лақад радияллоҳу анил муъминина из юбайиъунака таҳта шаҷара.
یعنی الله متعال راضی شد بر مؤمنانی که چیکار کردن؟ با تو بیعت کردن ای محمد در تگ درخت. یعنی الله متعال از آنها راضی شد. برای همین چی میگیم؟ رضی الله عنه. اگر یک کس باشه، اگر دو کس باشه صحابه مرد، رضی الله عنهما. اگر سه کس باشه چی میگیم؟ رضی الله عنهم. سه کس یا که بسیار باشه. خب اگر تابعین باشه در این حالت رحمه الله میگیم، برای که ما نمیدونیم که الله متعال از اون راضی است یا نه. اون تابعین اون مرتبه خود داره. برای همین میگیم که رحمه الله. سلام علیکم، روزه گرفتن زن حامله جایز است یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روزه گرفتن زن حامله، خب در این مسئله اول که پیش دختر باید بروه. زنک حامله دختر چی میگه؟ اگر دختر بگه که هیچی باکی نداره، یعنی روزه گرفتنش هیچی گپ نیست، در کودک ضرر نداره، روزه میگیره. در جهت اسلام بگوی هیچی گپ نیست، سلامتی یکمه. سلامتی یکمه. یعنی اول سلامتی را اسلام، اول سلامتی انسان میخواه، بعد عبادت میخواه. یگان کس الله متعال که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیگه که خودتان به کشتار پرتوین. یعنی الله متعال در قرآن چی میفرماید؟ ولا تلقوا بانفسکم الی التهلکه. خودتان به مرگ ناندازین. یعنی یک آدمی بیمار ای میگه که رمضان ای میگه که من روزه میگیرم و بیماریش سختتر میشود. نه برادر عزیز، این درست نیست. این کار درست نیست. بینیم که الله متعال برای مسافر 2 رکعت نماز گفته است. برای مسافر حتی اگر میگه نتونی روزه نگیر. برای چی؟ برای آسون شود، برای تو آسون شود. خب در قرآن هم میگه که برای بیمار، برای شخصی که اینا برای کودک، خب برای بی عقل نمیگیره. برای اینا روزه گرفتن مجبوری نیست. وقتی که انشالله شفا یافت بعد چیز میکنه، روزه میگه. برای همین زن حامله پیش دختر میروه. پیش رمضان باید اول با دختر مراجعت کنه. دختر بگه که مثال اگر همین قنقه روز نگیری هیچ کن نمیکنه، در اون حالت انشالله روزه میگیره. یکم گپ نیست انشالله. اگر دختری را که دخترکی را حالی نگرفته یکی گناه کنه، یعنی ازمی نکنه، بعد پشیمان شود بیاید بخشش پرسه، میشش گرفتش، چی میگین؟ باور کنین به حد سوال قینه. نمیشود نه میشود. توبه کنه اگر یعنی وقتی انسان توبه میکنه الله متعال اگر توبه نصوح باشه، توبه ای تحت دل باشه، الله میبخشش. نیکی یک چیزه برادر عزیز، یک چیزه فراموش نکنه، بسیار مهمه. اگر دختر دوست میداری حاضر مثال توبه میکنه، تو میبخشیش. پاگر رفته و با نشوه که بعد بگوی مثال شیطان وسوسه کنه، بعد همون در یادت بیاره، یکی یگان کس یگان سخنی بد بیاره، مثال همون گناه همون دختر به یاد بیاره، بعد پاگر دختر سری رحمانه طلاق مثال شوه. برای همین برادر عزیز بسیار اول خوب فکر کن. نماز استخاره بخون. میگم که 2 رکعت نماز استخاره با دعا قطعی بخون. از الله متعال بپرس. بعد با کلال دیاد بیاره. یکم کس مثال بگه که وای دختر ای خیلی کرد او خیلی کرد، بعضی کاروش که تو نمیدانی دیادت بیارن، بعد دختر طلاق کنی مثال. برای همین خوب فکر کن. ارجیت اسلام بگو که میشوه یا نه میشوه، هیچی گپ نداره. توبه کنه الله متعال میبخشه. کیه بیگناه؟ از من تو شاید همین خیلی گناهی میکنیم که ای گناه یک خیلی آدمودم بلند باشه، نه که الله متعال ما را گناهامون پوشانده، گناه ما را پوشانده الله متعال. برای همین اگر تو گناهی وای میپوشانی و فکر میکنی که مثال انشالله تو قوت میکنی همون دختر تو مثال برام برادر عزیز، برادر همین علی کردی
کاراش حقای چی با تیز میشه لشکر دو نظر داری همچین داشت علی کردی میگوی او هم علی نام داره من خیلی کردم ای قاری را میگوی ای محمد کردی ای خب اگر راستی یک آدم ما مثال تهمت کردن نمیتونیم الله اعلم شاید کرامات داره شاید الله متعال همین خیلی قدرت و همین خیلی امکانیت به او داده باشه مثال الله متعال ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب یعنی الله متعال هر کس رزق میتیه یک آدمی را علم میتیه یک آدمی را پول میتیه یک آدم دیگر را مثال امکانیت از سبب او علاج یافتن مردم میشوند شاید اگر لشکر نه لشکر داشتنش الله اعلم خیلی لشکر جین خیلی باشه درست نیست کارش نه که اگر ما انسان به ظاهر باید حکم کنیم ده امت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان به ظاهرش حکم میکنه یعنی با آن چیزی که چشمای ما میبینن میشنوه گوشای ما به همو حکم میکنیم ما به باطنی او کار نداریم در دل او چیه او چه خیلی برای همین الله اعلم شاید الله متعال و یک کرامات داده باشه و وای جین ببره من شک دارم به همه آدمایی که به جینا قطعی سخن میکنن با جینا قطعی سخن میکنن و میگه که ما 1000 جین برآوردیم 700 جین برآوردیم من با این خیلی آدمو شک شبهه دارم برای اصلا یعنی چه خیلی بگم بسیار یک بازیچه شدگی از جین خواندنم از یک بازیچه شدگی مثلا برای همین لشکر داشتن و با ای جین یاری طلب کردن و اینا همش درست نیست این کارو درست نیست در اسلام و وقتی که انسان آموخته میشوه جین قطعی داد و گریف میکنه برادران عزیز در اون حالت چی ای جین یاری طلب میکنه دیگر از الله یاری طلب نمیکنه فقط از جین طلب میکنه این اوجه به شرک میدره کارش در خانه خواب در دیوار نوشتنی نام الله نام محمد یا یگان سخنی نیک درست است نوشتن درست است یگان گناه نیست فقط که به حرمتی نشوه همون وقتی که می نویسه به حرمتی نشوه انشاءالله خودش نوشتن هیچی گپ نداره اگر در نظرتون باشه که شما در اتاج زندگی میکنین در بالا مثال خانه یا که خیلی نه در این جهت یگان هیچی گپ نداره فقط که حرمت عزت نام الله نام رسول الله صلی الله علیه و سلم بجا باشه مثال در او خانه یگان کاروی بد نباشه و حرمت عزت داشته باشه و مثال دیدن در کار خانه ختم باشه هیچی گپ نداره انشاءالله ممکن نیست جین قطعی گپ زدن یک قاری بچه هم هست که بسیار گپ میزن خب برادران عزیز چه خیلی بگم ممکن نیست گپ زدن اصلا من شخصا 99% که گپ میزنم من باور ندارم یکم دلیل حجتی نداره که وای با مقصد دیستیتیل با جین گپ زده است من خودم چند مراتبه ها جین خوندم مثلا جین خوندم و میخونم چی نیست نه که با جین گپ زدم راستی گپ من از 99%ش باور ندارم برای که دلیل حجت نیست حاضی اکثریت مردم وسواسی شدگیان مثلا خودش گپ زده است میگه که جین گپ زده است مثلا من همین حالت در تاجیکستان دیدم بسیار یک حالت شرم آور بود و بسیار خنده آورم بود اگر من خودم بسیار خندیدم نباید میخندیدم خندم گرفت در حالتی که یک برادر را بردیم گفت که پیش یک کس باید میرفت میخوانده استش رفت تو در خانه همون آدم جنبرار خواب رفت و پشتو بعد وای در تگ همون بگیم که جای خوبی همون آدمای بیمار چوب داره بعد کورچه داره بعد چی کار میکنه کورچه را به طرف جایی که تیز نیست میگیره و در تای بنی همون آدمی بگیم که بیمار میمونه و میخونه و همون کورچه قطعی سخت زیر میکنه و آدم داد فریاد میزنه که برادر من کشتی و معیب کردی میگه نه این پدرناله دروغ میگه این جین گپ زده است آخی سبحان الله اگه جو تو فهمیدی که جین گپ او میگه برادر من تو معیب کردی کشتی آخی میگه نه جینه یک دیم
одамо васвосӣ мешаванд. Гап мезана, дод мезана, ихе мекунам, ухе мекунам, не мега ҷина, ҷинша баровардам. Не бардор, ман бовар ки ман ягон шахсията нагуфтаисам. бо нагем ки ман шахсан ягон шахсията мегум, ягон одама дар назар дорам. Не ки ман шахсан ай практикаи худам мегум ки 99% ҳамон одамо дурӯғ мегӯянд. вай ҷин гап назадаисаст. 99%аш дурӯғ мегӯянд. барои ҳамин акн чӣ хел бигӯм? ҳукм дар дасти худтон аст. ҳар як кас бояд ки камутам мисол худаш бифаҳмад. ҷинҳо гап намезананд. Не, гап мезананд. Не ки оху ҳолатҳои аслан ҷин одам дар дуруни ҳамин одам ҷин бидроя, ӯ одам нормалӣ неста. ӯ одам девона мешавад, маҷнун мешавад одам. одам маҷнунай, маҷнун, девонай ӯ. одами соқ солимай. мея хоб меравад, ояти қуръон мехонанд, да гап медроя, овозоша ғавс мекунад, овозоша борик мекунад. Не бародар, ин як бозия, ин ҷинбирорӣ неста. ин аслан намедонам охи. аслан одамои ҷиндорро ман дидам. одами ҷиндор чӣ хелай. одами ҷиндор توبه کردن در کار. من دیدگیم چه خیلی سالها خواندگیم بر و عقلش در سرش اومدگی موهای سرش کندگی یعنی الله نشون نده هیچ کس در لباساش پیشاب کردگی مثال بسیار حالت بد قطعی زندگی کردگی سالهای دراز هم خیلی دیوانه گشتگی بعد علاج یافتگی. برای همین برادر عزیز من هیچ کس در نظر ندارم لیکن 99% همونا رو من باور ندارم. ای پرکتیک خودم میگم. بارک الله فیکم و بارک الله فیکم. سلام علیکم برادر. همین یک سوال داشتم. همین نماز سنت добровольно هست. همین روز یک باشگیر در مسجد انامین فتوا کرد. نمازی چی؟ نمازی سنت добровольно هست. نمازی سنت добровольно هست. خب من راستید سوال پرا نفهمیدم که درباره چی فتوا کرد. یعنی نامون باشگیر نماز سنت نخوند و گفت که добровольно میشه که بخون میشه نخونم یا که چی خیل. اگر همین سوالت همین باشه خب سنتی بعد از نماز جمعه این سنت مؤکده واره حساب میشه. یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم امره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث چی میفرمایند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلى منكم الجمعه فليصلي بعدها 4. هر کسی از شما نماز جمعه را خواند پس بعد از نماز جمعه 4 رکعت دیگر هم بخونه. یعنی در حدیث چی میگه؟ فليصلي بعدها 4. یعنی امر ای جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم این امره که بعد از نماز جمعه حتمی 4 رکعت بخون. برای همین نماز بعد از نماز جمعه را 4 رکعت یعنی این خیلی ساده نگاه کردن در کار نیست، برای اینکه خواندن در کار برادر عزیز. خب پیش از نماز جمعه 4 رکعت در این مورد حدیث آمدگی نیست. برای همین میتونی هم بخونی، هم میتونی 2 رکعت نماز نفل نماز بخونی. در این مورد حدیثی کانکریت آمدگی نیست. حدیثی مثال اومدگی نیست که پیش از نماز جمعه، بلکه بعد نماز جمعه را گفتگی. شاید پیش از نماز جمعه اجتهاد باشه، بخونی هم چی نداره. مثلا ایشان میگویند که شیطان در عمرش اگر سخن راست گفته است چی سخن باشد ایشان؟ شیطان در عمرش یک سخن گفته باشد چی سخن است؟ این برای خودش یک قصه بسیار هم جالب داره. یعنی اگر همون قصه را شنویده باشین روز ابلیس لعنه الله به بیت المال مسلمان ها می آید. در اونجا یک صحابه نشسته، رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده، بعد بسیار خچه به شکل انسان میاد، بسیار کمبل و یعنی بسیار چیز میکنه که زورا میکنه که من همین بیت المال یگان چی بتی و خیلی یا که الله اعلم ای بیت المال به فکر میدزده چه خیلی هسته. همین قصه را
همین حدیث قدیوت ندارم. خلاص اون صحابه میتیاش و جوابش میته، میگه اگر باری دیگر دقیق بخری با رسول الله صلی الله علیه و آله میسپرمد. روز دیگه هم همین خیل میکنه، دقیق میخره، زورا و نولا میکنه، میگه اگر دو فی دیگه بقب مد با رسول الله صلی الله علیه و آله میسپرمد. روز سوم هم همین خیل بفکرم که خطا نکنم، اگر در حدیث اگر خطا نکنم دزدی میکنه، سوم روز هم دقیق میخره. سوم روز صحابه میگه میسپرمد. در این حالت چی میگه؟ خب هر دفعه که یکم بارم دقیق خورد شام رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه را میبینه، میگه که همون آدمی اومد، همون شخصی اومد پیشت چیکارش کردی؟ میگه هم خیلی گفت رهاش کرد. میگه پگه پیشت میآید. با فرداش هم خیلی دقیق میخره، با رهاش میکنه. با رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که وای اومد چیکار کردی؟ میگه رهاش کرده. میگه با پیشت میآید. سوم روز هم خیلی دقیق میخره، بسیار زورا میکنه. بعد میگه که من اگر رها کنی من یک سیکرتت نشان میتم. میگه چی؟ میگه یک آیت اگر همین بخونی تا ای ضرر شیطان ها نجات میابی. میگه چیه؟ بعد آیت الکرسی را نشانش میتیه، یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب این صحابه اینا میگیره. بعد شام میشه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه رسول خدا چیکار کردی؟ میگه خیر رهاش کردم. میگه من همین خیلی گفت آیت الکرسی را اگر بخونی رها میابی از ضرر شیطان ها. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که راست گفت دروغگو. یعنی شیطان دروغگو ای، نه که راست گفت دروغگو. در حدیث میگه که صدق و هو کذوب، میگه یا که چه خیلی از به عربی ده راست گفت دروغگو میگه. الله اعلم. تا نماز جمعه، بله تا نماز جمعه برادر عزیز گفتم که میتونی بخونی هم میتونی هم نخونی، یگان نفل بخونی. مثل یگان حدیثی کنکریت نامدگی نیست. اجتهاد شاید اجتهاد باشه علما. خب بخونی بهترین میشه و یگان وقت نفل بطر ضرر نیست. یعنی مثلا تو مسجد در اومدی نماز جمعه در اومدی طهارت کردگی، در حال چیکار میکنی؟ در رکعت نمازی بعد از طهارت کردگی در رکعت نماز میخونی ها. با در رکعت دیگه نمازی تحیه مسجد میخونی، یا که اول در رکعت تحیه مسجد میخونی، در رکعت دیگه میخونی به سبب که نو طهارت کردگی. مثل که بلال رضی الله عنه بعد از هر طهارت در رکعت نماز میخونه. برادر همه حضرت فاطمه رضی الله عنها زنهای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم را مادر میگفت یا به نام صدا میکرد، یا مثل امروز دخترها مایندرهایشان را اپا میگویند. راستی درباره که مادر میگفت یا نه، شخصا یگان حدیثی نخوندم، یگان سخن نخوندم که زنای حضرت رسول الله صلی الله علیه و چی میگفت. اما مادر بدن برای اینکه الله متعال در قرآن چی میگه؟ و ازواجه امهاتکم، و همسرهای پیغمبر شما برای شما مادر میشوند. شاید هم مادر میگفت. شخصا من مثال یگان حدیثی هم نشنیدم که مثال حضرت فاطمه رضی الله عنها مادر گفته باشد. از دیگر صحابه شنیدم که مادر میگفتند، ام المؤمنین میگفتند، مادر مؤمنین میگفتند. نه که شخصا از فاطمه رضی الله عنها من نشنیدم. شاید هم میگفت، الله اعلم. در این مسئله علمی ندارم. انگشت سبابه را در کجای التحیات باید برداشتن ممکن است؟ یعنی در کجا برداریم؟ انگشت سبابه را طبق مذهب ما وقتی که اشهد ان لا اله الا الله میگوی، یعنی کلمه شهادت میگه، اشهد ان لا اله الا الله میگوی، میبرداریم. خیر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تمام. مذهب ما میخیله مثال. خب سلام علیکم برادر. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله. ایشان همین فیلم سریالی عمر ابن خطاب درست است؟ تماشا کنیم. خب بعضی علما اجازت دادگیان در جهتی که تربیوی است، یعنی تربیه است. بعضی علما اجازت دادن.
аммо як гурӯҳи олимои дига иҷозат надоданд дар ҷиҳате ки ҳамон шахсое ки саҳобаҳоро тақлид карданд фосиқанд, яъне як актёри фосиқанд. Дар дигар кино агар пайдо шаванд чикор мекунанд? Ба духтаро мачак ба мачак мисол хай зино дига коронанд. Барои мисол ва ё актёранд, ва ё як филмбардор, як актёранд. Мисол дар инҷа ҳазрати Умар мекунад хча, дар онҷа як одами паст мекунад мисол хча. дар инҷа ҳазрати Умар аз Аллоҳ Расул гап мезанад, дар онҷа як корҳои дига мекунад. Барои ҳамин баъзе иҷозат доданд ки тарбиявиай, баъзе мисол не. ва аз ҷиҳати тарбия тамошо кунем, аксарияти мардум тамошо кардан ҳидоят ёфтанд, ҳақиқати саҳобаро мисол фаҳмиданд. созӣ бародар саломатиё хубае иншоаллоҳ. Бале бародар азиз, аллоҳ то нигоҳбонтон бошад, хуб тен иншоаллоҳ. хоб, бародари дигаре савол кардааст дар мавриди мисвок задан. Мисвок задан суннат аст ё не? Яъне ба назар дорад пеш аз намоз. хоб, бале, мисвок задан пеш аз намоз суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. яъне вақте ки имом қомата сар мекунад, пеш аз ин ки намоза бихонӣ, ақаллан ҳамон мисвоқати 2 бор 3 бор чикор мекунӣ, дар дандонот мешакӣ. яъне суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҷо меорӣ. инам як суннати расул, як суннате ҳасте ки аз байн рафтааст, аз байни мо шумо рафтааст. яъне ҳозир агар шумо худтон як бор савол кунед, ахирум бор мисвок дар дасти мо кай буд? мисвок, дар мавриди мисвок хато накунам, як 30-40 та ҳадис зоид омадагиай. мисвок бисёр як савоби бузург дора ва суннати ҳазрати расул, як суннате ки фаромӯш шидагиай, суннати фаромӯш шидагиай. бародар, ҳамин зан гирифтан фарзай, чун донишгоҳ мехонем, маблағи бисёр меравад, аммо зан надорам, 23 сол дорам, фикр мекунам донишгоҳ нахонем, маблағ барои маҳри зан ҷамъ кунем, бояд зан гирам, мегӯям, намедонам чикор кунам. зан гирифтан суннатай. анникаҳу суннати, анникаҳу суннати, никоҳ суннати ман аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, никоҳ суннати ман аст. хоб, акнун зан бигирӣ ё нагирӣ? бисёр саволи хуб додӣ. 23 солаи зан бигирӣ, хуб умртам омадааст барои зангирӣ. хоб, бародари азиз, илм талаб кардан ин фарзай. кардан ин чиай? ин фарзай. хоб дидан дар кор бародар азиз, агар бинӣ ки мисол ту зан намегирӣ ва мисол дучори фитна мешавӣ, беҳтар ки зан бигир. зан бигир аввал, баъд иншоаллоҳ таоло баъд дарсаш чӣ мекунӣ. хуб бо ягон маблағ ҷамъ мешавад, иншоаллоҳ баъд боз дарсаш сар мекунӣ. не ки фикри шахсии ман ки зан бигирӣ хубай, барои ин ки агар зан бигирӣ ай фитна наҷот меёбӣ. фитнаи сахттарин фитна фитнаи занай. агар иншоаллоҳ ай фитна наҷот биёбӣ, иншоаллоҳ нияти ту покай аз барои Аллоҳ, Аллоҳи мутаол тура чӣ аз хазинаи ғайби худаш иншоаллоҳ тура насиб мекунад ки ту ҳам зан мегирӣ, ҳам чикор мекунӣ, ҳам талаби илм мекунӣ. иншоаллоҳ аз Аллоҳи мутаол дуо мекунем ки ҳамин бародари мора Аллоҳи мутаол аз хазинаи ғайби худаш ризқаш бита, моли ҳалолаш насиб кунад ки ҳам як ҳамсари хуб бигира, як зани солиҳа бигира ва ҳам иншоаллоҳ талаби илм карданяй, хуб дар талаби илм ҳам қоим боша иншоаллоҳ. Аллоҳи мутаол ҳар каса мебина ва ба нияти ҳар яктаи мо огоҳай. иншоаллоҳ таоло чӣ Аллоҳи мутаол тура соҳиби ҳам зан мекуна ва ҳам соҳиби илм мекуна. Не ки якум бародари азиз зан бигир, барои ки донишгоҳ мераи дар онҷа бо духтарон, баъд Аллоҳ нишон натия, бо мисол хай худат медонӣ дар замона бисёр ҳозир безеб шидагиай. барои ҳамин аввал зан, баъд бародар иншоаллоҳ чиз мекунӣ, баъд иншоаллоҳ талаби илма давом метӣ.
дар рамазон хатм кардани қуръон бо забони тоҷикӣ хатм кунем мешавад? ба забони тоҷикӣ гуфта нафаҳмидам. Агар тарҷимааш бародар азиз бошад савоб мегирӣ, не ки ӯ савоби хатма намегирӣ. бародар азиз, ӯ савоби хатма намегирӣ. барои чӣ? барои ин ки аслан ба забони дигар омадагӣ нестай. қуръон ба забони арабӣ хонда мешавад, не ки ту ба забони тоҷикиам бихонӣ. агар савоб мегирӣ тарҷима. не ки агар бигӯй кирилиша мехонам, агар қуръон хондан натонӣ, иститоат надошта бошӣ, ба кирилишам бихонӣ, иншоаллоҳ таоло ки савоб мегирӣ. не ки кӯшиш кунем бародари азиз қуръон хондан ёд бигирем. бовар кунем бародари азиз, агар шумо яъне майл ба сӯи қуръон хондан дошта бошен, ман гарантия метавам ки дар муддати 1 моҳ шумо озод қуръонхон мешин. дар муддати 1 моҳ шумо озод қуръонхон мешин. хоб якум чӣ кор кардан дар кор? як ручкаву як дафтар гирифтан дар кор, як китобча гирифтан дар кор. як ручка, як дафтар, як китобча. аз китоб мехонӣ, дар интернет ҳаста, ҳамин дарсои алифбо дар ин фора менависӣ. боз ин ман мисол шумо нишон метиҳам бародар азиз, барои чӣ хел тез ёд гирифтам. мана масалан ин ҳамин дафтарай, масалан ин алиф менависӣ, алиф 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 намехел. баъд мисол ҳарфи ба, ҳам ба забон мегӯй, ҳам менависӣ ба, намехел. иншоаллоҳ ҳам навистана ёд мегирӣ, ҳам хондана муддати 1 моҳ иншоаллоҳ қуръонхон мешин. фақат ки шумо ният кунен ва иншоаллоҳ мешава ҳамаш бародар азиз. хоб омин 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 омин. ака татировка дорум, нафаҳмида задам, чо кардам дар кор. хоб имконият бошад бародар азиз, ҳамон татировка ном дора ҳамона, ё ки дигар чиз ном дора? татировка, шояд татировка боша. ҳамон ба фикрам ки хеле дар ҷисм, дар тана мекашанд, ҳамон боша. агар хоб ҳозир кур кардаш мешава, ақаллан як бор рафта кур кардан дар кор, ки маблағ дар дастон омада иншоаллоҳ. не ки барое ки нафаҳмиде, иншоаллоҳ вай гуноҳ намегирӣ вақте ай нодонӣ боша. ин гуноҳи вазмине, агар одам дидаву дониста бикунад. лекин иншоаллоҳ тавба кунен, аз ин чизо баргардем. аллоҳи мутаол мебахшад. инна аллоҳ ғафурур раҳим. аллоҳи мутаол бахшандаву меҳрабонай. хоб акаҷон акаҷон дар тоҷикистон мадрасаи занона ҳастай? ростӣ ман дар тоҷикистон ба фикрам ки ҳастай, дар душанбе ҳаст. хато накунам, душанбе ҳастай, ҳам занако мехонанд, ҳам мардако мехонанд. раҳмат бародар, барои дуохотон иншоаллоҳ соҳиби зан ва фарзандҳои солиҳро насиб гардонад. мо ҳам дар ҳаққатон дуо гӯем бародар. агар нашинохта бошем, дар инстаграм бисёр саволтон метавам. ман фаҳмидам бародар азиз, фаҳмидам. баракат ёрем иншоаллоҳ. хоб бародарон азиз, иншоаллоҳ ки бо шумо бисёр ҳам як суҳбати гарм буд. тақрибан 1 соат мешавад ки ман бо шумо суҳбат кардаисам. раҳмати калон барои дастгиритон, барои суханои моро гӯш кардантон, моро ба назар гирифтантон. аз аллоҳи мутаол дуо мекунем боро илоҳо ҳамаи ҳамин ҷамъе ки бо мо будан, аллоҳи мутаол яку яки моро гуноҳҳомонро авф кунӣ. мисли ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадис фармуданд, гурӯҳи ҷамъ шидан ва дар бораи ислом сухан кардан, дар бораи дин сухан кардан, аллоҳи мутаол гуноҳҳошонро мебахшад. дуо мекунем ки аллоҳи мутаол гуноҳҳои яку яки моро авф карда боша ва аллоҳи мутаол яку яки моро тавфиқи бандагӣ насиб куна ва тавфиқи ин ки рамазонро ба хубӣ бигзаронем ва касоне ки безананд, яъне зандор нестанд, зандор нашидаанд, аллоҳи мутаол
занҳои солиҳашон насиб кунад, касоне ки бефарзанданд фарзандои солиҳу солиҳашон насиб кунад, касоне ки шавҳар надоранд боро парвардигоро шавҳарои хубшон насиб кунад. хоб касоне ки ғамзадаанд аз аллоҳи мутаол дуо мекунем дар ин рӯзҳои наздик шидат, рӯзҳои беҳтарин, ки аллоҳи мутаол онҳоро аз ғам наҷот бидиҳад ба ҳурмати ла илаҳа илла анта субҳанака инни кунту миназзолимин. ҳамин дуоро бисёр кунем. хоб касоне ки ғарибем, дар ғарибиянд, ватан нарафтанд, аллоҳи мутаол ғариборо соқу саломат ба ватан, ба назди зану фарзанд, ба назди падару модаршон соқу саломат, тинҷиву амониқати насиб кунад ки бар бигарданд. касоне ки бекоранд, аллоҳи мутаол корҳои хубшон насиб кунад. касоне ки беморанд, аллоҳи мутаол аз беморӣ шифошон бита, яъне шифои оҷилшон насиб кунад. ва касоне ки кӯшиш кардесанд барои қуръон хондан, аллоҳи мутаол забони онҳоро бурро кунад. касоне ки мехоҳанд ҳифз кунанд қуръона, аллоҳи мутаол қуръонро дар синашон насиб кунад ки ҳифз кунанд ва амал кардан насиб кунад барои ҳамаи мо шумо. ва ахиру даъвана анил ҳамдулиллаҳи роббил аламин. آمین آمین برادر عزیز، جزاکم الله خیرا. تا بازدید، الله متعال یار و مددگار شما شد. ایشان اگر زنی روز میگوید من میخواهم مسلمان شوم، اگر کلمه را از کتاب به زبان روسی گوید خودش قبولی مسلمانی میشود. بله، اگر لا اله الا الله محمد رسول الله بگد انشالله که مسلمان شده است. انشالله که مسلمان شده است. خب برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.